Yimi-ke loyana ngiziflathela iy'ntaba zangakithi uRooipoort uBhememeni. Ngilibangise kulesisidonela ukuyoshela phela liyantokazi uDoreni. Luselude ukhaya. Buka nje ngoba kusazomele ngiqhamuke kanjani ngikhuphuke njalo ngudla uhansi ngize ngoshona kulase-Anville. I-Anville-ke iyona isingichithela kulesisidonela. Ngagudla njalo ngebhayisikili lami ngaze ngayofika kwesinye sey'kole okwakuthiwa kuseMani. eMana-ke ila engathola khona unogada-ke ngabe sengimyalela ukuthi ngicela ukuthi angigadele ibhayisikili lami. Ngabe sengilishiya kuyena-ke ngathatha umsakazo wami mzukulu. Ngagudla njalo-ke ngonyawo lonwabu nginyathela sakusaba amazolo. Wena ungabona umuntu enyathela amagama. Ngihambe ngithinta ithubala ngicupha isono. Hamba mnyaka. Ngathola indledlana encane oyibonayo ukuthi iyayibhudulwe yizinsizwa ezayisuke zoshela kuloya mfula. Ngahamba njalo ngalowo ndlela ilokisho njalo ngelongoma mzukulu ingibuyisela ithemba. Ngathi uma ngiqeda nje indlela ngase ngikhanga ubuhlebezwe ubabuhlobiswe yilezi yantokazi ezazikulwa mfula. Zinhle intombi lapha ngaphandle. Akekho owayengitshelile ukuthi uyena muphi uDoreni, kodwa ngendlela engangichazelwe ngayo ngavele ngayibonela mina. Muhle umntana omubi. Ngalo zala uthi heqe uva.